Pinila so video lang nali tumhana ki wan pila bangke ADRE grade 3 la pen grade 4 avering warsai la so result command tu arni si kapiklang ponjima la so deda putax nali tum fan la so video lang nang than pachini poniku nali tum la so YouTube channel la lang nang ka humri milang kule ka chingon pen nali tum subscribe gon la pen videos tamen nali tum share ponigon tamen non pathek pen ADRE grade 3 la pen grade 4 arizal la puthakli lang polonang la pen che than polonang Tangdenon pathek pen chithan pononang komantuar ni si ADRE mate Assam direct recruitment a result ki piponjima la sopu thak lang polonang nali tumstame kachini tumstame de utai pola pen kachini tumstame de utai lang la sopu thak sinili puthot nali tumfan la Assam direct recruitment la bangso result aputhak la so video long nali tumfan than pachini ponik po kicheng sinali tum thek ponlong ji nemo post la bangke grade 3 la pen grade 4 a post lo total kapik lang pon la bangke nali tum dak theklong ji kidam tang hostame nili than pachini ponik lo 12600 an grade 3 along 7600 a post thak ponlo la son thak da grade 4 along 5000 an a post la bangke thak ponlo no pe name of commission la bangke state level recruitment commission mat SLRC puta pu pon pon na pen name of board la bangke board of secondary education Assam mat seba board pen lo name of organization la bangke government of Assam lo la pen total the examination type la bangke written exam se pado ponik lo la pen grade 4 examination la bangke kedam taning kan 27 October 2025 malum se exam bang pado pono la pen admit card karlis pon la bangke nali tum theklong ji 15 October 2024 11 am pora hotse admit card la bangke release ponik lo Lason thak nali tum tini data hai mine HSLC driver level atum labangke class 3 category labangke class 3 lo exam date labangke 29 arnisi 29 September 2024 arnisi ke anpon lo lason thak HSLC level mate class 3 category lo lata labangke 15 September malam se exam bang anponik lo lapen bachelor degree level mate lata category labangke grade 3 lo mate class 3 hala so exam and pon 29 September 2024 ani second pon lo la pen putho do tholang SSLC level mate grade 4 class 4 category to exam la bangke 27 October 2024 ani sipado pono puthot nale tum theklongji class 8 level mate grade 4 aparman ki jutsi exam kapitok pon la bangke 27 October 2024 arnisi tok iglo dalo hala sot pena an abang phu abang pitum la hai exam bang pidun iglo la pen tok don iglo la pen puthot non bang ke result la phando la so result la puthak sinon hali tum phanang than pachini ponik po la pen komama sinali tum ke apply dun ma Assam direct recruitment along nali tum la so video comment along than pachini ponik tha la pen puthot do thla nili puthala admit card kar list adets taminali tum phanang nang than pachini ponik po kedam tang hot admit card kar list pon labang ke HSLC driver level atuman 16 September 2024 se admit card ki people no ason tha HSLC level atuman dak 2nd September 2024 out se admit card labang ke keron pono lapen bachelor degree level atuman 16 September 2024 out se admit card bang ki people no HSLC level atumapan 15 October 2024 arni se admit card ki people no lapen class 8 level grade 4 afano lata 15 October 2024 malam se ala so se nang litum la admit card bang kiron pono laben screen alo nalitum theklong ji la bangke nalitum theklong ikpo admit card ka release adet aputhak mate la son notice alolo nalitum tene deta hai mine mate nalitum nalitum maning dolang mine stame nili putha nalitum hanawan pithu iglo lase non kachini nangji la bangke komantuar ni si la fix adet ADRE mate Assam direct recruitment la so arizal ki piponjima la so puthakle chithan pononang la pen puthot daglang pononang laben puthot nalitum thek ponlong exi nalitum gugulong pen le lang nam stame chokji la pen parni si heta
kai la Himanta Biswa Sarma live ke dam bom hot nali tum thek pon long thai po la pen la dagi tok pon the result for the Assam direct recruitment exam mate ADRE 2025 grade 3 grade 4 posts will be declared by March 7 as announced by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The result will be made available on the official website of the state level recruitment commission mate SLRC and the Assam government portal. Nalito also result people pulte nalito linglong exi result kachilang ji apan nalitum la class 10 la pen class 12 result kachilang lang hoda sonalitum stame result bang lang pon mepo dak 7 March pu sipu pon stame la so aprang sikipi pon ji pu puta pustame akala Himanta Biswa Sarma hen pen ki pupondo labenon pathiek pen halitum akala Himanta Biswa Sarma live ke dam bom horkaning je pon alam the labstame nalitum arjuigon তোৰ মনত প্ৰশ্ন এডিআৰই ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি একেবাৰে মাৰ্চ মাহৰ 7 তাৰিখৰ আগতে আমি এডিআৰই ৰিজাল্ট দিম প্ৰত্যেকখন বহি বা ওএমআৰ সিট এনসাৰ কি এটি আপোনালোকৰ হাততে আছে গতিকে সেবাই ৰিজাল্ট দিয়ক বা নিদিয়ক আপোনালোকে নিজেই ফলাফলৰ আকলন এটা কৰিয়েই ল'ব পাৰে এডভান্টেজ অসমৰ পিছত মই দেখি আছো মোক বহুতবোৰ প্ৰশ্ন সুধি আছে কিছুমান প্ৰশ্ন মই চাই লম আৰু গুটেই কেটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এডভান্টেজ অসমৰ পিছত আপোনালোকক দিম বিশেষকৈ এডিআৰই ৰিজাল্ট কোন তাৰিখে দিব অসম পুলিচৰ ৰিজাল্ট কোন তাৰিখে দিব প্ৰাদেশিকৰণৰ কাম কোন তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব এই গুটেইবোৰ ৰিজাল্ট এই গুটেইবোৰ খবৰ গুটেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এডভান্টেজ অসমৰ পিছত দিম